ali definitivno ću ti pokazati kako izgleda jedna dobra plivačka tehnika za triatlonce. Recimo da je ovo središnja linija i sad ću točno pokazati, sada je ovaj nivo vode i sada ja ću staviti nogu gore, ali ovdje je središnja linija, glava i sad. Znači ulaz je da ne križa središnju liniju pod sebe. Onda malo ruka potone, ideš u tehniku liftotog lakta pod sebe i sad ruka ne smije preći tako. To nije dobro. Znači opet prelazak središnje linije. Idemo do ovdje i zatvorimo. Znači hop, šap. Nije mi bitno što ću raditi po zraku, to je nebitno za triatlonce, nego kad uđe, neka produžetku ramena, neka ide fino po tebe, dole ispod i onda angažiraj. I ovdje je najbitniji dio zavisla, zup, 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 zup. Znači, to mi upravo omogućava ovakve naprave, da uopće ne moram razmišljati da radim nogama, nego se opustim i samo razmišljam na taj gornji dio tijela. To je najbitnije i ako to shvatiš, jednostavno ćeš na utrci biti bolji i savladat ćeš dionicu sa manjem utrške energije, bit ćemo svježi na biciklu, a pogotovo da govorimo o trčanju.